Gavana Mutuma twethinge kiri mwaka yumoyo tongere bwawe nonekanite bonene wikira rwangiru gimwabo mwere aitumiria kwithirane ndi cibitari ya Meru level 5 ite cia mwanka nkathi ya level 6 ukulukira urombi bwa bilioni kuma kiri thirikari nene na ntuku ya Jumaine na aruririe wondi ya aruma ya mbere ntere cia nyambeno ntuburane ndi bonekete akionanire kinene ke wikira rutero gimwo mwiri rworonekete ya karukirite kiri utongire bwawe bwa mwaka yumwe kikonekanya kuthira mikomo ya rigitani na kinyama daktari ndene ya county ya Meru na ikio tukuburwari tukuria uriona Gavana Mutuma aumbanite ate akiri ukiri ugimbo mwiri county ya Meru. Gavana Mutuma aumbanite bwana ate ukiria ugimbo mwiri county ne ya Meru harena batu kulukira tu namba yetu SMS kana kiri mitando yetu yokinyanira nkethira nkithoma tumiri cia kura tuite na mbere na mubango yu no tukubodwa kiri mubango yu aro siasa twakarandi na CCM ugima ndene ya county ya Meru 2378 no namba yetu ya SMS na kethira nkithoma tumiri cia kuyana tukudurandite kiri nteto cia weru themwe Gareto kudurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Siasa cha kaunti ya Tharaka Nithi kuwata muthura yu munene ite kiongavana kikuciria ucindani bonene. Aciari na rito skuru ya Lakathi ya Thiru Gaiti kuandamana bakemenere mwarimu munene ndiko wako cukuru. Kire aro siasa turi murika ugima bomwere kaunti ya Meru runguru wa Gavana Mutuma. Twakuretere chunchikebile kerondo mwanya ukiribwete matatu Tea Room Nairobi. Bile kerondo mwanya ukiribwete matatu Tea Room Nairobi. Anko watuweni kirinteto chiewerote momoneto madidi ni moruini krimi nani mutembe ya Rwanda. Tuthengerete kithurano kinene kia mwaka yo 2027 siasa cha kaunti ya Tharaka Nithi ni watite muthutira yumunene itekiongavana kikioneka kwithiro kiena ucindani bonene kiri ndiunga ya munini wa rais Oro Ntere Chechuke ya Bang'ombe siasa ini raumire werone asiasa mamba isema na muthuro yo akari ubawira na kinyaba mwakuremwa ni kwaria mubunge wa Ekuru Susan Mwindu kareke mbioki wa maranora wa RVC wa Chuka University debarade muchemo neno yo ende mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara hata akinyere biurene ndi bikioneka kura ni nontu aratirire kiri muchemo yo yaboratu kwirwa ni Martin Mwambi. Riongaia muninwa mutongorwa mugongo Profesa Kithure Kindikira arari kiri gicigo mbunge gacuke igamba ng'ombe muthenya wegoro irari yothi na mbere iragaruka na gutwika ndiungaya ciaca andu bagicia bagikuuranagira metho na nkinya kumanira. Actually mmejaribu sana leo na wakulia kofia leo mmejaribu sana. This is okay, hii ni sawa sawa hii. Mbaritia kanwa kindi kia gwita atongoria mwanya bomba kwariria kirindi atongoria bamwe baraugirwa mwanka bamwe kuremwa nkinya ikwaria kiatho nigikembari ino cia kanwa Profesa Njoka gwitwa Profesa Kithure Kindi kiomba kwariria kari. Wacha nione salamu ya Rasta Njoka. Bobo buragaruka kari barabara ringaga nkemi baragarukira mubunge Susan Ngogwa Mwindu agwitwa araremwa kwaria na gucoka. Timu Mwindu kikiathoni gikiaraugirwe indi ungi araugirwe i mubunge wa gicigo mbunge kia Marakareke Mbiuki. Tumekuja kushirikiana pamoja na ndugu yetu Mheshimiwa Naibu Rais.
kiri arombi giti kia ngavana ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi uraronokere ciarera arari ogo mubunge wa gicigo mbunge kia Tharaka Gitonga Murugara. Gitonga nwe aronokere gutwika ta kinya mucemanio ni uyu wa kindi kicera kana nginya kanwa. Mimi wakati tutakuja kuomba kura na Rais Ruto, Tarombi bagite kia ngavana baraugagirwa akiri biatho bibiara John Mbabura imwaria wa bunge ya kaunti ya Tharaka Nithi araugirwe na gwataniri inwe bakiugagira mubunge wa gicigo mbunge gia Chukegamba Ng'ombe Patrick Munene. Karikari riria kari kugira tongoria na kurega kubathikiria aritigite biuria bibi nkurukia macokio kirindio ngaeno. Patoni fire si fire. Patoni fire si fire. Hiyo ni mzuri, don't worry, si John atapewa nafasi ya jibu. There is no problem. This is friendly fire. Fire si fire. Ni noma si noma. Kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge gia Chukegamba Ng'ombe mbitagwa Martin Mugambi. Aciari na arutwo ba cukuru ya Lakathi ya Thiruka itinde bandamanite kumeneria mwarimu wao munene bakiuga romeri ba cukuru ni boite bunene kaite na kune batumite ntumwakire mubunge wa John Paul Mudigi ukumira nyuma cukuru ingine ya secondary ya kwina yo kuingwa badiwa kuingwa kwa cukuru ni kuthangikitia na bunene baraba ingine ndipo weta gendo intaya kenda weta cukuru ingi. Dennis Mugendi aina ripoti. Mwalimu munene aritwa Ikuthi na barenda akuthwa uikutha ebebirwe cukuru ni ya Rakathi iriri wandi ni Thiruka iti gishoneke bunge kia Igembe South gitumi nakio kire urungamiri bwawe buria bakwa butiagirite na butumite cukuru ya secondary ikaingwa. Ndi muciari wa secondary wa Lakathi primary school na kinyo secondary oni bira bindiaretie adimesa weto Ikuthi mbere na irario moya muno na etithia manto wa muno na nyato kuithia mchango ya waka irasi ontu twakete irasi biere tore aciari na sangie kinya waka lakini biatoriarerie athiria secondary na njirete kumenyekana na secondary na leo meviria atetera aciari baba meambiririe kametera yaambiririe kametera anje yani waka secondary u ana barutere bonde arabenga nde muciari secondary ku alafu ana beto be kuinga bae kweta minditam beo kinyangeti ne ara konyateka kwengeti yekwo muno ara ora kayelene ka ubae ibasokeruo pero te skuru ne rathirere mistake othia bendi tisa nengire secondary watu kwenda secondary ibuka na tibu aciari kwambiria cukuru ya Rakathi secondary aciari baba ya thira kwari murigo jo murito kiribo indi Ikuthi amiri ataritwaria na nyumene mirango ya sokua arito batwika bakagendaga ngendo cia kuraja cukuru ne ingi kuthugura kithomo batu dene cukuru ya secondary twamenjirie na thina nene muno na twamenjita ria corona nyume kwa na wetu baba utesaka na watu na wetu batieta cukuru twe kwa secondary igi itwa misukume kuma mwaka form 2 kwa tweka kamiti we kwete thomi kwa kamiti ria thomi ria tongoria cukuru iyo tongoria cukuru form mwaka thai iyo with form 4 mbere form 4 yeyire ana beta miditamu basokete barengero bonde wate mwana wa cukuru na ciari barete mbesa na nyabesa mwaka rwa ria ciari baterethia atia tutumbite ikwanirie na mwarimu munene Ikuthi inteto na ndia ciari baba kuromba thirikari gukurukira mubunge John Paul Mudigi na murungamiri kithomo gutungatira Lakathi barukira thaa kenda ikenda omba kuongeri murito oro mware kuma beta kendani murito wa mware kuma beta kanjo thaa kenda cio tuko musiari wetu wa Lakathi akengeri mwana kuma weta koi MP wetu asikize na hata rais wasikie mambo yetu na kili yetu secondary rundi hata hapa tena. Dennis Mugendi, Weru TV, Lakathi, wandini ya Thiruka iti, Igembe South, County ya Meru.
Ugima bwa mwiri ni bumwe baumba ni bonene bwa gavana Mutuma Twethingia mwaka yumwe yurethirite hari utongeriene kiumiki gavana Mutuma na arurire wondi ya Ntorume sibitari ya Nyambene na wikira karibu antiri wirane bukongela ugima kinyankuluki kaite onoke uwa kibo sibitari ya level 5 kenda witiankathi ya level 6 no bwitite na mbere Raymond Mwenda na ukwamila rwangiru ruima mwaka ene yumwe rungu rwa gavana Mutuma Twethingia na utoachi onkuluki. Honorable Isaac Mutuma Twethingia, do swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Governor of Meru County, and I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the same office, and that I would do justice to all in accordance with the Constitution and the laws of Kenya without fear, favor, affection, ill will. So help me God. Nyuma kunyo muma tariki 17 mweri wa 3 mwaka muthiru gavana Mutuma Twethingia naomba nitekie mantu kathomba rwangine rogima. Honorable Isaac Mutuma Twethingia. Nyuma ya bamwe bakari kuma kanuni kwanja kutheta bakiwa sibitari yoete na ndawa kuri tariki 12 mweri wa 11 mwaka muthiru maabitha ba ugima bathiate na MC wa kanuni Mugambi Chairman ibakinyire sibitari ni ya kanuni kuona kithera ina ndawa na rabatirimire ndawa ciekuo. Ukiomiola sibitari ina nya space nene muno ya antu kana nya na otherupu bwingi na nya ndawa cia sibitari kwenda kwira antu betu baba na aranja sibitari ni yetu ogia gwithira sibitari ria itherere o ti muntu utemia wacio kana uti muntu utomba kuona challenges kwenda daktari endige kwenda tuye daktari betu na sibitari yetu tumemenyere na tukuthiurunka tona ndawa ni rejire na ndawa irekuo kunkera antu bakacio ward tafadhali kanuni ndawa irekuo arite bangu ebarekuo ithimi bikobwethwa service cionthe ni kuendelea tokaua kanyere kaina jui mwene kuri tariki 2 mweri wa 3 mwaka ujo aliongeta sibitari na ya Meru level 5 munini wa rais Kithure Kindiki na ure baogilia sibitari ya Meru level 5 mwaka level 6. As you are aware, the government has decided to upgrade this hospital and we have already started the process of aligning the facilities and the processes and the human resource capacity of this hospital so that it can be assessed and upgraded from the current level 5 to level 6. As you are aware, level 6 is a national teaching and referral hospital, and it is therefore going to be the same level with the other level 6 hospitals we have in the country. Akiaria na andiki banteto tuku ya kiumia kithiru gavana Mutuma Twethingia na wele sibitari cia mwingi cina ndawa cia kugana na kinyo tungata bobwea ndawa ira tumbite wikia masibitari mwanka thai ni over 360 million na no kumenya itutierio kwi mieri ina nikenda tukinya in the next financial year ni tutieri almost 80 million cia kureta ndawa katwina notion ira twari ni otene that sibitari cia mwingi kana cia public weta na ombere ukarast ukagirwa nthoni we mwekuru turua ndene ya Meru utika na kabatire gutoturo bwako agitiarawa kuri tariki 31 mweri muthiru tuku ya Jumaine kiumio ki gavana Mutuma Twethingia na ararurire wandi ya mbere ya Arume sibitari ni ya Nyambene level 4 ira ina itanda 60. ukethira kakwagire gintu kiwitwa kirumi turi antu bembe Mutuma noe wiyite kwa ndawa ya irumi bila bionthe biarumanirwe ndene Meru nitucokeria mwathani katho na itukua iboya no tunarua hamwe na kurugura wondi ya mbere ya Arume ndene ya region ye ya Embe irekethira yina itanda 60. Raymond Mwenda, Garo ya siasa, Nteto cia Weru. Senji ya matatu ya tiru muchine yo Nairobi ni moya ira mere baba inge baichi muno nonto
Komeka Kathumba ni obaiteria no tinukira ngari Nairobi stingi ya Monabu ira kene muno na kuwetanirwa na Meru yomba kwithira ikinya muthia kwethirwa thirikari ya kaunti yu ikalikithia mubango yo mebele na kumithamiria ntere Chiangara. Mubango yu Monabu yotiukiritwo na uthu ni ene matatu na kinyaba mobaendi na biashara barabara neu. Mwandiki wetu Anteto Antoni wa Kathenya na ranirite na bona kini chunchike bili keronoro mwanya ukiribwetethia matatu tea room. Turotomba kungana kuthamwa na antu ngari utinganira ngara nyara bauga tutengara ngari tinganira ngari ni nyingi kutha kuna congestion ni nene muno kada parking ni kura ngara ikonora ate parking ni kura Nairobi Center ngara ikonora ate na ikanini Nare utiroko bua kuna nara tutikira bu antu na utirotomba kuma tingari cinganira nara Nondo ndikuona kindu kiria thirikari kira turigagiriria thiini wa parking ino cia Nairobi. Wana tukauma parking ino ndisi kiria cingigwa kuo. Koguo no tuboire thirikari ogutwi tirumu tukirutira wira thiini wa tirumu ka thiini wa Nairobi na ngari ciengi tuture tirumu okuria twamenyere na raia amenyere. Bonga Nairobi County nayo ikabinya Meru mainda 30 ke Nairobi County. Nairobi County tiroje tindire nchio ngwacha utondia roje na roje rogwati gwetera uteno nyande njira chi utweka mbrenje chi utweka na parking nayo ngareje era ngiri 3 na magana 7 ireraga pamweri na era ngiri 3 magana 7 na era ngiri 3 magana 7 mbeche yu ugo weja wadira utoka matatha ugatonya wetini ko atochwa na ngaro ugatochwa parking kairo re chiringi ali majaire na kuthambia ngai maja 3 kulingana na itithia baba matatu o blend ko ikothi no kabiashara ni matatu stage ni atirume kothi na mbere kwa ngaratana kumana na mathina maingi malaba gwitokera tagore maguta gwitia kuma kire thirikari nene kwaga guntu gwa kwiga ngari jao kuria mbesa kire thirikari ja county mbesa ile bakuga bati kumenya na lady jaga kwaga kuthelelwa stage ni atirum na mironde kiaro kothi na mbere kuonekana amuna mathina mangi maingi biashara oreka ritha hizi in down kulingana rara tene na petroli magwitia inyoko na tukamata mbecu tukamata petroli tukungana mtu akamata petroli kwa mkondo mmoja petroli chunge no kwa gitanga ndreba misara yao na ngari ta weekends nao kwithera kwina rukoye kila wakati Monday roko na bakija kwegera naza uju yes bori jo mojo thiri monkada ukona itheragwa igitari mona rimo ta weekend gutegeragwa kukegoro kairo Monday ugethiria ruko na nya gotete no kona utuna ruko turana ara kira pari ruko no tugwitara nguginya batu manya pari iguru na ara na tutintina itu tukumenyoro karana imiuro taxi utureaga otaka sector matatu nio irisa mbesira nyingi ke county wategera gicha Meru tegera sector yonde matatu tirumu mbese yu yonde kuranira 3700 na kuya ka 67 imbesa a lot of money but ukuigwa matatu ititagairwo muno no irurwanga uko over spending anga uko thia a lot of utomba ko compare those years na thaiji cause saizi kila kitu imechange first thing na tunakula shida kwanza Nairobi cause unapata ile time hiyo story ya parking Nairobi inaleta shida sana cause always ko umetoka all the way from Meru ukuje ukijua unakuja upate parking unakuja kitu ya kwanza mnasumbuana nao ni kanjo na nimelipia hiyo kanjo twathikurũria maguta maravanda nĩ mũthii tũkũbandithĩria mbia maguta mavanda kana nĩ twĩkate nĩgetha ngari ibote kuona maguta mako mavira kuno mendire thirikari nayo ĩrorie sana ũhoro ũkonainie na maguta kuga mavandithia maguta nĩ kuga mũthii avandithĩrio ngari na mũthii nake ndangĩbota kũbandithĩrio ngari kũringana ũrĩa kũbana nondũ matĩ mbia na raia ndĩ mbia
boro turi kuria nukuona gavana Mutuma runguro thirikari yombanite bwana ate akiri rwangiro ngima thirikari gavana Mutuma yombanite bwana ate akiri rwangiro ngima bomwere okilokera mutambo yo Facebook kwina Kellen Mutuma ariwa excellent. He has really trained Derek Mithika Kandaundi ariwa exceeding expectations. Morris Kirimwita Kawa, today I was a patient at Meru Teaching and Referral Hospital, and the services are very good. The staff have a lot of workload, but they are serving us well. Isaiah Nkobito Kumakiutina Kawa Governor Mutuma has done a lot in the health sector. It deserves 2 terms to fulfill his promises. Lewis Kirimi Akawa, compared to other governors we have experienced in Meru, is a million times better than them. He is a performer if given his own. He is a performer if given his own space. Negatives from the current government are hypocrisy just because he is in 2-term brigade. Atone kanya kambere kakunoka tuichokera ni rono ruambo bango yosha. Isha Milk, chaguo letu, afya yetu. Raino mabati, nyumbani safi na bora. Raino mabati, kwa nyumba yangu, bei nzuri hakuna kujuta. Fundi wanasema ndio jambo, weka mabati maisha safi. Raino mabati, nyumba yako itang'aa. Raino mabati, kwa bei nzuri tena. Kweli yanadumu kwa miaka, vyuma imara hakuna crack. Raino mabati, juu ya kila paa, hata upepo hawezi acha. Raino mabati, nyumba yako itang'aa. Raino mabati, kwa bei nzuri tena. Kweli yanadumu kwa miaka, vyuma imara hakuna crack. Raino mabati, juu ya kila paa, hata upepo hawezi acha. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Yetu Sacco nututu tongeretie okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratuhejene na kiwango kia mung'anajo 19% na member deposit nayo iri 13%. Tonya Yetu Sacco narua ugure shares na wikage mutithu jwaku kenda wonaga maketha urakubatere niontu bwa nteto nkuruki aranire na tukurukira 0724114444 kana uriongera rwangirwa turwarura kwinagwe. Yetu Sacco, your success, our pride. Some things don't arrive. They've always been. Not for a day, for all of time. Until quietly, something shifts. Moving from someday to now. Women are not honored in time. They are woven through it, shaping every story, every voice, every breath. We are because she is, and because tomorrow they will be.
geke kabeja na kamutu wake kenda nje kwitherema nekara nice siri ni mutujo nice extra premium mutindi nyagia na kamusere inyaju twenaju jwambishori kuma nice rice millers mwea mogori wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo muthongi na ni kwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ni nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. Inaori tagainya ya ontuko gogo kuria kimwiri gogo chancha muroturone na kinyago kuthongomire rojo rwaku. Lisha Milk ni rionka iria riri na inya, iria riri theru, rigu kuongera inya, na riri thondekirwo o aja tumero. Kuma miundene yetu minoru ya miru, mwanka metheni ya gwakunja. Lisha Milk ni rionka iria riri na inya, na riri omba gwetikia. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Magaraine ya Kirema kia Mount Kenya. Raha Premium Kavagara na Raha Premium Ngano ndio kibuku yao. Emelok na nana nelelek yara tanale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anela takage kana na nkero kerenja sietu. Na ukatikana kila vanti ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club. Barutera urayani batongere tuwe ni mutongeri wa kiama kia DCP muthenyoru wari ni bakinyite rurire iraturia ikomba na rathirikari kwirikana kumomora irurire kenda wakaririero na reki nende atongere bani bamenerete bonene mutongeri wa Nthiguru bakiwa bono nyumo bonene kiria biashara banini kashegwa kaite no kau no etithiti na mbere ndwa yawe ya miambo na minister wogima bomwiri inde ndwale ai muri otariria na rambesa chasha ikurira nele kithinji na otwachi onkoloki. Sasa mimi nauliza Gikomba, vile mmebomolewa hapa, mumepata shida, nimekuja kusikiza nyinyi. Watu ya Gikomba mnasemaje? Gikomba mnasemaje? Gikomba mnasemaje? Rutere ruregani ntuko ya Narua batongere twene Rigathi Gachagua, Stephen Kalonzo Musyoka, Honorable Eugene Wamalwa na tongeria mwanya ntuko ya Narua ni bagwatanirete na aringi biashara kire thoko ya Gikomba mucii munene jwa Nairobi nyuma ya utuko bagukira Narua biashara ciao kwenyangwa ni thirikari na kumomorwa bakiuga thirikari jene thirikari tina kiao na biashara baba. Wewe Kasongo, tukitafuta serikali tuliambia Wakenya hawatabomolewa usiku na hakuna Mkenya atabomolewa bila kuoneshwa pahali ya kwenda. Kwa nini unabomolea watu ya Gikomba usiku wa manane kama watu wanalala?
bakiaria kirithoko ije ya Gikomba bakiuga ni baba inyeretie kuna rio ni antu batina ungi na ruterero ungi antu ni bagweta na mbere kuya utonga bwa mwingi. Sisi hatupingi maendeleo na soko nzuri kujengwa, lakini tunapinga ukiukaji wa haki za kibinadamu, unyanyasaji wa watu wanyonge, watu wa chini. Mimi najua mmeumia. Amebomoa Gikomba. Gikomba iko na 16 acres. Anataka kujenga nusu ekari, aibe ekari 15 unusu. Ni wizi mtupu. Hata serikali ya Marekani leo imesema haiwezi kufanya biashara na hii serikali ya Ruto. Kwa hivyo ni wizi. Bakitharekera thirikari nene ni nyuma ya boko momora biashara ciao kuna rio bakanukitwe ni kotini. Hii ni court order. Hii hapa ni court order kusema watu wa Gikomba wasibomolewe manyumba yao na mahali ya biashara, lakini Ruto akaleta usiku wa manane mabuldoza na kuharibu mali ya umma. Nkoroki bakiuga bakarungamana na biashara baba muno nyuma ya kithurano gya 2027 ekethira bagatonya thirikari-ini. Sisi nataka kutoa ahadi kwa watu ya Gikomba. Mwaka ujao tukipata serikali, watu ya Gikomba mutafanya kazi pahali mulifanya tangu zamani. Na hata Kasongo ukiiba hii shamba ya Gikomba 15.5 acres, tukiingia kwa serikali wiki ya kwanza tutachukua hiyo shamba kutoka kwako tulegeshe watu ya Gikomba. Bakiuria biashara baba batekanoge na bete na mbere kung'ang'anira kioto kiao. Kanyene Kawero TV Mbita Nele Wakethenji. Kariba county Isiolo ni baro thirikari utira mubango shandi utungatira ashe bonde bakoma musibitari na baraba kurigitwa na kwana ambore yokujirwa atateka minister wogima Aden Duale na Rigathi Gachagua bakiwa mantu ya tebatere ukuma siasa hiroto kwirwa de Bantam Murangiri. Nyuma ya uria wari munini wa rais Rigathi Gachagua na minister wa ugima bwa mwiri Aden Duale kuonekana bagicokanĩria rwaria kiri mantu jakonie insurance ya ugima bwa mwiri tayosha akariba Isiolo bachumirite na kuga insurance eje ne batigwita ngugi kiri outpatient na inpatient otaore insurance ya nyumene ya NHIF ya gitaga ngitete saa ya manginge da hospitali kande ambe chakat ndaba uria mantu acha na mbitete bambira outpatient atebatere kwithira ate utalogeza ninga mpandi minti mamete ondine ndi muntu wa chitari akaundumia wonde ora kuita kana kwa ndimiti kuga kutha mtu na kuona yabura NSF etethagia antu kuginya yo ne batera kwithira ikya antu nduma injega ko manto asha inkwenda bareke bisha kire antu ba ukethira se etungatira mutoro onde akumama thibitari ete utungatira mutoro te kumama ya thibitari ibarete ndawa thibitari nyama wananchi yo ngona kuhangaika utumba wita Isiolo ara na ne witwa level 5 wita ya neti wako kuthimiro ithimi alafu ukandikirwa noti kario noti ate wita kurandra wome juzi turare kijana tweta tomuikia tore ya 8500 tukure 85 kijana ora ikirwa chuma kuru after 1 month tomuikia thibitari endeta kwilelwa keleneki ageringo scan tokairwa sha etekurwa mira scan yereta ibore 5000 aringo scan daktari yone burakari NHIF ugawita ekavambut outpatient na babangi ba kumama ogiagolelia isha orita watu werungamira bangi ba kumama sibitari wario mikompetha no tumere NHIF wetu tumere yoto hatugisha golelia kona afadhali ira twari ni mberene Nkoroki bakiongera iba ugete ati ugima bumwere kintu kya gutonyithia siasa na ko kuromba ana siasa kweberia siasa mantu jegi ugima bumwere na kuromba thirikari kuhakikisha sha ne gwitanguge ore kubaterie atongere betu mno CS Duale let them stop politicizing social basic ninzira Kenya bakwenda o politicizing onto health sector kuiguthira baika erotoro bwa Kenya watine niguthira bagitu bagidisiki otoro kwetu bacha the mejetho siasa cio lakini manto ya health sector yantu bacha thabo no ndorera bacha na health sector anto bagwa ni merimo ibaye ko bakartha gambere Gachagua right na batio criticize and direction yonde ora batio mo prove iro indwale ate batio mo prove amromo
itoneke wa nyana maana ya tandatu kuringana na mrungamiri munene wecio kiupa Mela Karimi arione bekite mibango na mitaratara ya kwana Kenya utira ntuba mwathe ne bociandikithia kuringa kura. Makena Babu aina ripotie. Andikithia wa antu kuyukia kura ni uthiete na mbere guntu mwanya ario gicigo mbunge kia Tharaka. Pamela Karimi uria ni abisa rungamirite mauntu mamantere-ino kia Tharaka yaugite bena muoroto wa kwandikithia antu 8,800 ntere-ino. Wira boria tariki 30 March na tukandikithia for the next 30 days. Tharaka constituency ina target ya 80,400 so far tukujire twandikithitie nitombete kwandikithia new voters 700 anto bambe ombethi nibo bombete kumira na wingi ni aria ugite tayari bena mutaratara wa kwandikithia antu ba mawathe baria batikumba gwikinya ituoni. Okay, twina officers beto clerks, voter registration clerks ba kuthindo tundo bakiandikithagia antu baria batikumba kuthi baria bena mawathe no bathi miji yao bakabandikithia nao bena KEMS na itu batrinite wega na kimauntu makimitambo ariuga gutina thina no iriku antu batiketho bagikira kwiumiria system jeto ntuko twandikithitie ntuko jiere kuma Monday Tuesday no mde ni ntukia ithatu gote efilete they are perfect if I may say uga mtu wone utena kula kana na mtu ule ulengienda kula ithira waketho wa kula ege system nitoko mo invite eje gituoni aria mashini jetu jia kwandikithia kula ile akeja tumuraithe tuoneketho alege system akethirwa ate kuke makosa onawe no tumwandikithie ni aria arombete antu kwiumiria na wingi muno mbeumbithi kenda baomba kuthura atongoria baria bakwenda na etukulomba antu bonde especially Genesis baria bena ibande bibiero baumire na wingi bagwate kura kenda bakaomba ku exercise their democratic rights na etukuria ona atongoria betu bato support ku mobilize Genesis na antu baria bangi bonde batiandikithitie baombe kuyandikithia kugwata kura kenda bakaomba ku participate gikithurano gia 2027. Kiripotera Weru TV kuma Tharaka Mbeta Makena Uambabu. Mukariritu wa kiama kia ciariba kubuhai na urani mutaalamu wa mantu yigi kithomo John Kiremi ariwa kuri no wati mathomone kuma na thina rumirite arito ba Green 10 Kenya yonde ariwa baingi barito ba kumire Green 10 batithurani boboya nonto skuru nyingi tari na mathaga yonde kiri mantu yigi GSS kaiteno kau Kiremi ariwa kutina maukuya kwana ya kuthoma ya Green 10 yora mutugikare au tariria. John Kiremi uria ni mukaririkitu wa ngwataniro ya Chariba skuru ya Nthaka ya Nkubu na Kinyari mutaramu wa kithomo nethirite agitegera kithomo iki kia simbi mono arito bangirendi 10 baria betere sine secondary mwaka juju agitariria mathina jaria jabarumirite thaiji. Grade 10 students or learners matina mbuku ya kithomo gikiero ja kwigana magituika placed to grade 10 mataka vite content enough na grade junior school issue ile ngithiritwe iyo ni alimu maria makwando grade 10 at senior school. A number of them have not yet been retooled. Matiombete kwithirwa magiprepewa nikenda maomba kwando kithomo iki kiero gia CBC. Kingi Kiremi na atarite aciari na arito bangirendi ya kenda gwikinya muthia jo mwaka jo bathurane kajira kathi kwa kithomo bagetira bagita ngirendi 10 aruga mbere ni bodi enkwagaya na kuimenya chegie mutaratara jo jwa kithomo na kinya kiuri aciari na murito kwithira bakiaraniria kenda bakethira bakiona katharika murito ni kariku kiri kithomo giki muciari atigatu so much influential kucenjia mwana ge career no ntono mwanka choose the correct career pathway kwa grade 9 parents geriani mu umbe kwelewa mwana mbere tonto aingi marenda kuthurira mwana alotha engineering every courses like medicine no bateria kwamba kulaitha ability ya mwana no umweretwe all the way from grade 6 tonto ni junior secondary kwambiria nikenda witho kimenyaga
mwana abaterie kuthi pathway iriku muthiene kirimi na rombete achari bakathikira kana batonyithia kithomo iki siasa kenda batigeje guchingichania bari bobongwa ndikiromba ajiari matiganjoin politics tonto kwina siasa nyingi muno ikwikirwa gikithomo na limwe ya siasa no mauke makalete contradiction ndikiromba mujiari athingate mipango ĩrĩa minenkanire ni ministry nikenda maumba kugendania wega na mwalimu kiripotera ndeto ceweru rakwa rietwa ni Mutuge Kare. Siasa Simiru ni tambite mathikone ya inora wari abisa munene wa rwangi rurimi James Mutia atongire mwanya baraboka ni mathikone yani bonekere kuringira ndebentere mwanya seki siasa kaitene kama kukibekana kinyankuro chetu tamu mathikone ya ukuro mungwene kwa James Mutia mona buni kuonete ukuchire miario mwanya kire aria mathikone ya bainge bakirana na kubuto kwawe ni gavana Mutuma Duncan Mwathi na otwachi onkoloki ni akwa mathikone gutharime mabi wetu taboya mwathani aweke antu aya mongara atwatrimana na wakinya no kendie uyu wakwa no kendie ntabu wakwa James muthenya wa imde akaribanture ya June Ward Gembe East na tongoria Kathumba ibekinyetie konokia Monica Kibulina arabakathite Monica tamami mukiri murungu na mwendithiri utichomia nditono kendi gendre twete oro mama ale 3 euro no tukulo manto akiyamea tode ko murungu to sumboga manteria ibamele kuburi poleni atongoria baraba kurikire mathiko mama ibatumiretie thiri ndeni ya kaunti ya Meru na bangi kuigwa bakemeneria thirikari ya kaunti ya Meru itongoretwe ni Isaac Mutuma Mtoe Thinkia nuntu bakomutigithia James Mutiga wira so woni bura kuwa Mutia mbere tutwira turusore sana lakini uteinya ntukwimo twaringa kura antu amwe no tiro tuturuya tutirimana twira bwana Osea na ange tutirimana twakunda chai getukunda ana tukawirwa number 2 bwana Bishop antobare mwerera beya kianini ibenda kuigwa sauti cia tongeria na tension yo kuona mea wana siasa ende iba kuribe kuria twaye ninge tukaria tafadhali atokeya twaye wana nafasi atongeri bawe nafasi bakaria kenda tomba kwa anto bao wananchi ba kwenda kuigwa toeta atia na ndo tokinya 2027 antobeto tudoito ina siasa cia amani na kethiria mbuo bwana kangwana tuwekera tension antobeto banjirie kurwa twanjirie kuurana tesa wasawa njoke tuwe vijana kana na baba baethe tubaeni nafasi tubathikerieni na tuchoke tuwe nabo akina mama nafasi na Mutia hapo butwa again based world ile antobele bare ngweti nasikia mwana Mutia umwata walie ikibolo na kayuwa munywa lakini ya msieto na dhana nilietelare kwa uti kwa mwengwe na ikwenda to mabonde barabara ukwenda gavana wendo bwetu na wile grobwembe botakariyo na tebo tweregerete na to mwene kinyele gavana atomba ukumetene ko twega sauti ere kwa lokoni ato kobutwa ituonete magavana babainge na batenga ato kwegera yo Mutuma ubenga wenda mwanya ya political forum na religious forum. I'm not a dictator, but you win. You win. Utabwanganya mutararia bwende na ndago wewe wanete thori MCA wa wondi ino ya Igembe East Murithi na uretia Karibanterino kuigwa bakionania thiri na kuga kathi na mbere kuigwa kireta maendeleo nkuruki ntere ino royo thayende serogere royo thayende siambi antoba antoreye totrimana yare danja sambili asubuhi nondo itu yete na mpaka tukomba kunora kidimi kera nondo kitangari mbia ro muremi tukadia antoreye onde kutuko kwa sasa na kokagita nigakuwa thinga tibanga na kaunti ya Meru Isaac Mutuma ibakano kete ndoto ate Mutiga na atigithirwo wira na kuga kagita ate kuraya ukegwa Mutiga gicaina maratazi make makiwira Mutia oni mundu wetu weciano yanto gobwezi yangotia tomba gwetu to gobwezi nesa india na hapo goliga tuma anto baba kwenda twareje mando ya Mutia na jirene heshima ila ndio tutaje Mutia jirene heshima hiyo ndio kazi kande mwele gavana ambere Mutia mwana wa mwaro ina
Wekorodo manya imwaga sio tibwa. Imware na mutuma kandi mware na mutuma. Baba kwa shamutia na mutuma batego myalira wendaga. Keripotera Weru TV mbetagwa Duncan Mwathi. Oto kinyamuthio nteto chewero the mututrimane kirimo bango ya siasa ende ngutina burabo kari kirimo bango ya nyontoka ureteri ni Mondage the pilot. sana kibango nyontoka drive mudhikiria bita mwenda H the pilot na turia mudhikiria bado tugushokera kana nchambe tune studio na ndaka tuna mudhikiria ndaka kuma no thimenti ne ndaka kuromba gite kia MP no thimenti na ni Gen Z alitoa Clifford Munywa ni mu youth ni mu siasa na kwa hapa nikende gutigira ati mudhikiria tukore nayo kidogo thina ya no thimenti mbisha ya no thimenti kile 2027 utongere nyuma maybe kuata ite no thimenti bate kodo ekari atia electricity connections guita mantuja road infrastructure kuna empowerment of different groups for instance to ataga mantuja kidomo skuru ile nyingi ichikoraki infrastructure ile anjaga for example ichibati kola chena laboratory kuringana na kidomo kirege kuya CBC tuetakia mantuja yaote dispensaries ile nyingi na ugitika iteana nyaroje na kada iteana roje nijege roji ruronde ka sibitari mono beta ira rwambura stima ikali atano thimenti stima nacho bara bengi otebo mundu ne bare nderiku ja okay na wachio thira inare party mocha ronyange ndene stima itakinya na akaribara ban ntore neida batena uwezo pokomba ko kinya kugotie kera stima nanto buga ko gwedia kingi stima kikwanda 30,000 ke young people kere ore kwanda utigwa na kwanda kuruka kutongeria mutongeria ki elective positions ore kadana kirato kiu ndio agashay off na chumirie abuge ke mantujana kwanda kudithia jamega kiranto na bakire nyeke da tikabena kyo ya bana bangi batena ibandi nabo tenda kubera daiji bokara yake bwena ubukiuga mbuga tutethura mtora kanore onge bagere yibangi nderai nonto ebune change irato kwenda na bachiandikithie be aringikura